أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wakomori watukufu, mjihunda wao harumai masiwa ya Komori. Wakomori mjihunda wao bonzemo ya Komori. Dohumbushiriani bahati njema haini bahanu kaundo mjihunda wao. Rimwambie ni ukana zelera zija za ukari wonesane mbabi ezijiriu. Abonge rekusudi zelera zinu rinjie mbabi banu haruma dossier ilo luru kiasi utosha. Rimoneseni mbabi. Alaikum salam. Alaikum salam. Rimoneseni mbabi ezalaia. Abonge Wakomori ikao do masoma njia banu mrangali yao na nyi Wakomori mjohure bahati mrangali ye haruma sur YouTube ASMC hauka ASMC mbeni kwa ja laha urudi hujuma hurenga ze video za hatu wazitie haruma yesheni ya YouTube domgwa hibenza karda ujua uredi ngoni sheni ya habari za Komori ikao bao warenge jukumu ya urenga ze video za hatu zinu wazi juze wa Komori nana ze sheni bali nabali ze page bali nabali wakurenga ze video za hatu zinu wazitie ili wajuzo wa Komori izo rambao. Dohanzaru wonese banu kiasa utosha. Ka Wakomori watukufu mjiunda haruma zensanata za dunia kamili. Ranzi emadina ya heze sheni nzivumbu waban. Warengauze video za hatu wazijuza wa Wakomori yabu dabu wa amini hu izo rambao. Dabu wa amini hu izo rione sao kana ngarambao kweli. Abonge leo inu ngaduja na madansanu banu. Madansanu ikao ziwashiha ngabo affaire ya Sambi ikao ngamjoja nzambe banu hauraji. Dossier ya Sambi ikao ngabo Wakomori wenji watuuyelewa henamna ruduka uzamba banu. Abonge de manari ranzori kusudie ukana nyi wandu masama njia banu na nyi mjohura bahati mrangali ya harumaya page ya habari za Komori neze page zindwa jina bali na bali mpartage video inu haku ilimu yi partage wa Komori wajue zenongozi pangwa o neza pangwa za husu ye dossier ya Raisi mzamani Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ngabone dossier mada ya bili de dossier ya husu le zahala fumbuni ani hunu ye societe ya hele jua yambo Innova ya Shifaransa riwono video ya Hashim Wased Bakar hizo yaonesa hukana le zahala fumbuni liwajirisiwa ngalitauma pesa ya jourengezo mji wa fumbuni riwono tena ukana belu dhamana wa hei societe français Innova haonesa ukana ona achete ani wahulu le zaha vahebelu hamu interpele hamwambia ukana rimnikani on vous a donné ani rimnikani le zaha shakar jamhuli zani senongo hizo kizo tafauti ngarduja nizo banu rionese wadzima nezenongo ramba banu ne conference de presse yafanywa ni belu harumo mji wa Fumbuni usiku wa jana ngarduja rizambe banu mada ya raru des élections zahema député ne mamera zilio harumeti hatu surtout ma député ikaonga zjovira
imfumbili jao insha Allah. Mwenyezi Mungu narihensi na muo, Mwenyezi Mungu narinike swiha njema, Mwenyezi Mungu narinike jasadi njema. Imfumbili jao wandu watungue madepite wajukaunda wawakile mabavu wala asamble. Mada yane Junaidi Muhammad Swaleh ngabu wandu wamparao gidi ntujua gidi wa Hindi shangar dojar dirzonese banu kana Junaidi woi hadoka directeur general wa hele daho la Soneleki la mamwe hajaha demisione bandi ya ho demisione bayi shangar juao siwasaya yemana ya demisione rizamba katuinji shara ngosi ku Junaidi ya demisione katulawa hujipresente harumale da hola mamwe haini tasi kardujua sababu Hindi wa imri ya ka directeur general wa societe d'etat le da hola mwenje halafu ha demisione haini tasi entre 10h30 11h ngujipresente harumale da hola mamwe kardujua sababu Hindi rizamba ngardodir zambe banu ye madaya tanu ye madaya raru ay madaya tanu wajiri ndongosi kwa jana wakomori na mbwe mato bangar tamba zaule o ukana osi kwa jana ye kadhi wa hengongwe Muhammad Mboreha ikao hangu harumo mji wa Sumbusa yambajini wakautanganyiha owandu wa he ministère de la justice owandu wa he ministère ya affaires islamiques droit de l'homme ma magistrat wandu wonti pia mahakama ne makadhi watanganyiha wakahenda wabehe mhono wa mwaha beti salama ye kadhi wa hengongwe ikao hapo harumo mji wa Sumbusa halola harumo mji wa Dhahani de Muhammad Mabureha hatolwa harumaye mahafali yao ni presida wa he cour d'appel woiwambwa Juge Omar eza jiri Hindi ngardo zamba banu akale ukarda jari babate wanu wa Komori garanzo muyelewo kana na mdodungo wandu rijitole yao rejare hima haruma zenyi dozinu rezeleza hauka siwasaya renge miadi karna paro jabanu rikaze mdundrabo izor johamba banu ye kajuju Omar ngwambo ramba ndrabo ngena droit ya rongowe ya onese izora hamba hakazondrabo shaizori aminiu zabari Hindi ye kadhi mngongwe mbajini west ikao hazalo harumo mji wa Sumbusa ngaba kama jilisi yakaya harumo mji wa uziwani wa mfumo wa bira mfumo nti kamtoshela nai ye kadhi woide akauto wandhi harungu wa makalima menji au kabaka uwode mwana dezuki wa Abdou Soumaïla ikao do ulo procureur de la République yabo ngarjou jarzone sebanu jimla ezajiri uziwani zatongesa leo ye kadhi mngongwe ya kauja ya tolo ya jana harumi mahafali ya ukawandu wende wabehe mwono maha beti salama ye kadhi hatolo wakomori watukufu leo inu rija he dossier ya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi dossier ikao ngari aminiu uko wakomori wenji ngwaishia onrabo wakomori wenji ngwaishia omnyanya shaizor jo zamba banu ili wakomori mwelewe ebe video inu ndizo na hamba na ipartage wa hawinji ili ritawe mapirati shaizor akanza ruonese banu iyo ngamjo huja harma mada ya bili au ya raru shangari aminiu kana ye dossier ya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ngiona tende babo ngamjozone sabanu hauraji haukanga amini ukaze ndongoza Ahmed Abdallah Mohamed Sambi
naziparisa zikanti kiwaduhi nanga mtoreyo ye mru wahemba ezi ya sumanazali ne mru dhamana haumba hamadzi ya juja yambe kontreri haukangari aminiu izo ramba wana abonge wa Komori na mpartage video ili wandu wanji hawinji haukaleo karjala haurudi comme d'habitude si ujabanu rionesa ezijiro warmensi comme d'habitude si ujabanu rionesa hauraji abonge hezento sasa Kiislamu ni namna kausi wa Islamu do mbushiriani bahati njema ni mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa Komori jimla nyimlondani na nyimlobonze. Mada ya handani ngamabo ya hadisi ya Belu. Usikwa jana Belu hafanya conference de presse fomji wa Fumbuni riwono siwenji baadi ya ukana Belu yafanya conference de presse yahe wa mumji wa Fumbuni ya hemiliwa nuwandu wa hahe zemba haamadae. Belu hauziswa suala ya husu ize 300 million za homji wa Fumbuni. Abonge hizo nakaanza nambe hizo nakaanza nione sebanu hauraji hizo nakaanza nione hauraji ukana leo ngarivenu waweze kweli banu Belu wafanye conference de presse ya haho domolaweha ho Fumbuni akabanu ramba wewe domolaweha linyongowe rambe hunyongowa le domo shawe domolaweha abonge domolaweha ho Fumbuni hafanya conference de presse jana haonesa ukana esenongoze maendeleo isoni yaendelea hormo mji wa Fumbuni shoba hanura lona toromuo dabo Belu ya uziswe suala domolaweha ya uziswe suala ya husu ze 300 million owandu wakaumuzi sema suala wapanga daona Belu shakwa jamuzisa ze kweli vanusi wasaya rizamba o Facebook ramba Belu harume 300 million ngaba tuhumlo 80 million yaliwa bahi zonizo na mwando ezabili harume 80 million ituhumlo Belu hambandrabo haukarishia ze message za 95% vortu hanza rambe 100% ya ho wandu wa Fumbuni walo harume platform ya ho mji wa Fumbuni warongo wao ze message za WhatsApp wabe hao waonese ze fikra za hao waonesa ukana 80 million ngetuhumlo harditi mimi tizonesa bien sûr wawandu wa Fumbuni do warambia ukana ye 80 million ituhumlo harumo mji wa Fumbuni ukakejenda haruma zenzi za ladhimu ye mashinwa wataho watowe ye feidorutu ani ye mipango ne mishinzi ya homji wa Fumbuni ne mashinwa ikawa wasinyi mikataba ya 5 metre za pare za ladhimu zitilwa yabori kwa rujokari jibiwa rujokari amini kabelu ye mru wa hikma domolawe hao Fumbuni yenge wambie ma journalisti hao wandu wakauhuzisema suala paske rielewa ukana wala wandu wakaupangwa ni Belu domolawe hao Fumbuni wamuzisema suala ikao ya jomjibia shaizo na kahanzari wonese banu zabari hindi domolawe hao Fumbuni Belu yakaufanya konferansi harume suala ya 300 million ya tuonesa ukana kweli wafanya mahadisi ya mwando ya 5 metre za pare mashinua waja wafanya 4 metre hau 3 metre izo nizo rajokari jibiwa sha domolawe hao Fumbuni Ibanu kamjua ifasiria Belu
mruto na mbahiro itwani mruto na hikma mruto ele uto na malezi vanusi sira wandu rejua shibushi efasiria beluha guru la hitwa lito na mbahiro itwa na mbahiro amongeri dokari jibiwa ukaengeba la belu ofumbuni domo la weha buya kaufanya conference haonesa ukana ye 80 milioni itumlo ao kejadulumlo shato subuti hambe hari mnyanyaje na singari aminiu huko wafumbuni wahuremao wambaoze rongozinu ngwaona haki na banu ngaranzori yeleze ukana wanu wafumbuni mahimilia belu ngarjuao ukana Hashimu wa Said Bakar yalole mwana wa Yahya Jamadari yalola Kulthumi ngarijua ukana Kulthumi wa Yahya Jamadari ni mrumma hahe kwa tubahana nkarare daona dumulaweha hofumbuni Hashimu wa Said Bakari yemru wa azali raha azalie jarejei harumwezi Hashimu wa Said Bakari hafanya video haonesa ukana lezahala fumbuni liwajirisiwa shakal jahuliziwa ya societe ya jua ya homonje wa jua tiziti arme miri yangu na kujuzi abo yamuga mwanzo muyelewe ndo kana banu sikarti wa kardala urudi arumaza ferzini ukana nyinyi wa fumbuni nganyinye droit nyi wandu wa fumbuni wa karibu na domola weha ho fumbuni beluha muone seza hanyu fikra shaizore zambao banu ukana rione video ya Hashimu wa Said Bakari ikawa Hashimu wa Said Bakari woi kabati mruto mjua ukana Hashimu wa Said Bakari hakautaha ya nomewa Consul General Harmoenti ya Morisi hadunguze taratibu zote pia ya nomewa Consul General belu hende hafanya taratibu influence ilona belu yemrumsha Hashimu Kulthumi wa Yahya Jamadari hanomewa Consul General vahemrumme nge ajue nge wabili izo hasibabu lewo yinu kari wono video nganzo lewendo izo rambao banu ekaleo Hashimu wa Said Bakari homjiri fumbuni ni komste hindo rodo mwana mengoni mwana wa fumbuni haringa mwanzo muyelewo bwa komorika mwana wa Said Bakari wa Said Hashimu yalole mwana wa Yahya Jamadari yotimba hamadi rielewe ukana zembaha wahemba ezi azalinu watuhelewa riwaeleze banu ukana Hashimu hafanya video hambale zahala fumbuni liwajirisiwa ye societe ya jua yambao inova vahem zungu dhamana wa he societe inu hamba ona achete belu hama interrompe hamba ukana on vous a donné yabori kubali ndazi bwa komori eskeri kubali ukana liwajirisiwa le zahala fumbuni eskeri kubali kana lihulu anene inova hauri kubali ukana watoni kilo ba ngazori le wanendo haukangari jua ukana Hashimu wa Said Bakari le fitna yalitimia o belu husoni mwazali ne le fitna belu yalitimia o Hashimu husoni mwazali haini mrungu wa nombana Hashimu horongo wabala ukana le zahali wajirisiwa dabo kana haelewa ukana ngeladhimu atupri influence ilona belu domolawe hafumbuni ili ya mmanie hauka belu hambalilie miwango Hashimu wa Said Bakari kutukartum kazanrabo na mwangalie ye video ya roha Hashimu wa Said Bakari harongo hamba ukana le zahala fumbuni liwajirisiwa ye societe ya umwenje wajua labao inova yo Hashimu de hamba mitido hambo wakomori waono yo archive rirenge video yo haruma ye 5/5 fumbuni media yabongele warjo jibi warokar jibi wa jana
wo domola weha ho fumbuni yakauja yafanye intervention yahe ya conference yahe yaonese ukana zenungu hashimu ya hamba zonrabo eka hashimu hamba ukana eka belu hamba ukana zenungu hashimu ya hamba yabo enge belu harungo hamba ukana zenungu hashimu ya hamba ukana ye societe wa wajiri ele zahala fumbuni rokari elewa abungana zori wenese ukana wandu wanu katina leso za urenika belu katina ndongo za urambia yeye do wambo mnyanya yedo wambo ndrabo hauka wandu wa mrambua vanu kardamba hade tourne 300 millions mwele wenro ramba haruma 300 millions 80 millions ngetuhumlao ukake jenda banu ya ladimu yode namna na hamba rango madoni bwa fumbuni yode namna na zone sarango madoni bwa fumbuni abonge nyiwaju ma journalisti mbahaza maji mlo juma huwania belu ho fumbuni domola weha na mwambeze kweli mtinje mpanga danyinya belu namna ya ukana belu ya shinde ya jibu masuala ikaundo mmuzi sao na domola weha ho fumbuni izo rahamba za huse 300 millions ramba ukana nga haruma 300 millions ngabo 80 millions ito uoneha ito ujulwa ye namna ya swarifulwa ya bona mdo uzise masualandro kamnaka huja mrishangaze au kabanu wanda hubi wafumbuni waudu ambao zenongo zino zoko turi para werambia ngazangwao haruma platform haruma group ya WhatsApp ya fumbuni ngabo watu wauze fikra za hao yabo ngabo ambao hata Hashimu wa Seribakari huwa hata kewa yabo ni mwana mfumbuni ukana tawa za mfere zinu haukangari juwao zenongo belu ya renda zenongo belu ya fanya haruma mjua fumbuni hadhulumu harende tihindu wa mjua fumbuni na ngwanzo ani zuri zora jojibiwa apongenyi wandu majurnalisti wa uongo wandrabo wa haini wao manzo muelewe ukana vanu sizirongo zinu ngarazidungao le zahala fumbuni lihuziwa au le zahala fumbuni liwajirisiwa au le zahala fumbuni linikilwa ya societe ya jua gratuit zori zora zori jua jokari jibiwa muzisa domola weha yesu ala hiyo jana kamna kauja mrishangaze banu ngarambu wao zenongondro henamna zendao ngariele wao zenongo henamna zendao ndro amonge zori zora kanza riwonese banu mada ya bili izora kanza riwonese banu izora kanza riwonese banu ngabo joro buhamba haza maji worongo wa henamna watu wao warongowe na banu si wasasi rarongo wa siri rajara jitole ya rongo wa banu kartambia mri atonjia banu yarangalie fanfere ya mri sha ebo bomba hamazi uto ujibwani makalibaramba o zabari hindi utonza shawahima urangali yao bomba hamazi yabonabo kana wemba hamazi wapuharu mafami mbungufu wazalwani wabungufu yede namna rado hamba wanu ramba ukana ekambuzi ifanya mtenje ujola hasara de mwinyiyo amongezo na kanzanu wanese banu kabati mdujo shida shangaze kabati mdujo shida ya ritine marisi za banu nyimba haza maji mahinji ya banu mada ya vili zona kanzaru wanese banu de suala ya Hamed Abdallah Mohamed Sambi wa Komori haukangar jua ukana ancien ministre des affaires étrangères Amini Soif haende hafanya mahadisi daena Asmanazali ili mahadisi yao yashinde wahunde solution Raisi mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi yahunde taratibu za uroha yendobonze hauya jobonze
ya hunde matibabu ani ya hunde taratibu za unono hamada ani ya hunde unono amini soifu harengeze ndongo hamme hende haunana na azali wakubaliana ima hayabira ila ili Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ya rohe endo bonze shangari juwao wakomori na mwele wendo izo rambao bano armusu ala ya Sambi ino hukana azaliwa hakubali Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ya rohe yaje harumenti ya Tanzania ino ya serikali ya Tanzania wakubali warenge disposition ili hata ya ambassadeur ya dokaya harumenti waheti ya Tanzania harumenti ya Komori ikawa yeti Islamu shaye kretien ha juza yeti ya hunu wabuhe arrangement ya serikali ya Tanzania warengeze disposition wakubali ili Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ya jiharumenti inu yafanye taratibu za unono wandu serikali ya Tanzania wakubali ye kontra nzima de namna ya ushinda Sambi ya jehunu yafanye treatment yatifanye interview yatinjie haruma feri politiki ye serikali ya Tanzania warengeze disposition hata serikali ya Tanzania watoa barua ili Sambi ya kubali ze masharti ya he daula ya Komori zora one sebanu wa Komori ngojona mbahaza maji watoyelewa hizo rambao watoyelewa waelewe nai shaizo rambao banu ngaritore yao ye mdu ujoja yambe tide namna hiyo ngamsubutiza bebanu abonge Raisi Sambi hakubali ya jarumenti ya Tanzania afanye treatment mahayabira busenga sinaruma mahamine yesu ala hiyo wakati amini soifu ya lo ministre affaires étrangères amini soifu haroha hapare ambassadeur wa Tanzania hamfanya mahadisi naye hamwambia ukana risari decide ngarengao Sambi rimbe harumenti ya Tanzania ende afanye matibabu ani yafanye dhihiro haukange mwade ye ambassadeur wa Tanzania warengeze disposition wa para ya serikali ya hauhunu wa wajuza bandi ya boa wajuza banu zora mbao banu ngaranzo renge wa Komori mazahidi neze serikali inu wafanya ho zemba hizo bandi ya yabo ya ambassadeur ya dokabo wa Tanzania haparenti ya hahe hawajuza ukana tiparwa ni ministre za affaires étrangères wa Komori hani konfirmea ukana ngwabe hao rais mzamani Ahmed Abdallah Muhammad Sambi harumenti ya Tanzania yafanye treatment bandi ya yabo amini soifu haroha hende harume e Cour supreme haunana no mamamburu wa he Cour supreme wazima na Sheikh Salim raisi wa he Cour supreme wafanya mahadisi yabo yo formation rijuwao ri amini ukazi kantin ro yende hata wafanyiwa bie maana ukao ya kawakili Sambi bonze harumenti ya Komori hende haparo hambilo ukana enda fanya ze bie ba raisi Sambi ngujoroha hende hafanya ze bie zihisa yabo hende hedo ta waroha kartasi ukana sebo Sambi ngujujwa hende hafanya treatment ye bie ifanywa harume Kenya Airways Mohamed Abdou ancien procureur de la République washi uzio ya mitamihuli de ya jihunda ya para yemrumsha azali ambari darweshi ya mwambia ukana wanu warenge decision warengwa decision Sambi basabaru hano kartasi ya ukana lazima ya pashie leo banu ngasina mahamina ya dossier hiyo abonge yemrumsha azali ambari harenge disposition haroha yabo hapara haini ba upara hande hasere mrumahe ili
Sambia tirohe izo ngari zambao bano nyimbaha mtoelewa izo rambao iyo nyimbaha izo mngwa samba nyimbaha shanga sina mahamine rangwe dosie hiyo yafanyiwa Emana Sambia topashia bwa Komori weye Mohamed Abdou houziwa mitamihuli de ya toale fitna hosini mwemru mshazali bahemru mshazali ya sesanya hosini mwemru mahe ya paroa nahe ya mbokana mbabahanyu kati mwema yondi ya maana garamzori wenese banu izora kanzari wenese banu haukweli ngabomba hatainu hadimuri alafu izora kanzari wenese banu izora wenese banu wa Komori ukana ngamtoreyo banu leo banu ukana Madame la Présidente wa henti ya Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan haunana na Azali New York wajane hadisi ya Sumana Azali yahusu Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ukana Azalia kubali baenti ya Tanzania warengeze disposition za humreseve raisi mzamani Asumana Azali ili ndo samihi ba mawasiliano ngayo mai izora kazaru wenese bandi ya New York Mama Samia unana na Rais Azali Yesu ala ya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi waliwa jawa hundrana Afrique du Sud Madame President wa henti ya Tanzania la Presidente harbi hajene suala ya husu ya unana na Azali hajene suala ya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi Azali haurenge disposition hamkubalia ukana ngwajoza angalia haraka wamsove Sambi aje afanye treatment bahibu wa Komori Sambi harenge disposition hamba ukana kabati namna ya ushinda yafanye politiki ya destabilization au ya urenga namna ya ushinda wamdanganye Azali haruma namna ito ya haki vanu izora nzuru wonese vanu singa sina hikma ngarambao abonge izora kanzaru wonese vanu Afrique du Sud waonana Azali hakubali Hussein Raisi mwananya wa nchi ya Tanzania waja hardi waonana harumenti ya shini wakubaliana ukanadizo yeraje Komori Azali ngujobula Sambi ya jafanya treatment Tanzania shaizora nzuri wonese banu bwa Komori zabari hindi Azali nuonrua hahe ne famia hahe walua hara na Sambi inchi kosto inji inde popularite ya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi de ya tia balbala harume ezitwa za hoa famia Sambi vanu izora kanzari wonese banu bwa Komori ukana Azali haini wakati ya juhabo tasi yambi wa ukana Sambinge na muo na enge na suhanjema Azali ya ukana palpitation vanu Sambi kaja hanti wabala hasibabu pasporo hanti wabala harohombi na upeu na muomui ya howandu wa Azali ne famia hahe surtu zora kanzari wonese banu shaizora kanzari mwambieni bwa Komori ili mjue inga mwana bwa Komori yezajiribu shini ye serikali ya Bushini waungua katu ye mikataba ya henti ya Komori nenti ya Bushini izode zoka ujiri harumenti ya Tanzania wa Komori leo na mlamuhe mjue ukana ye namna ye serikali ya Azali Asumani ya ipangao namna ya ushinda waungue mikataba ya henti ya Tanzania nenti ya Komori hasibabu hindi ili wa Komori mwelewenu ya sababu vanu serikali ya Tanzania ngabo maambasadori
ngabo ambasadori wa Komori ulo hunu ranzo katwa ikililu ngabo ambasadori uli wa Tanzania ulio Komori wa ushaje wa wingi ngabo wanyumeni ulio Saidi Yakubu do ulio habaha ngwatofanya activite za diplomasi za nrabo shangari mlabi yao ni banu wa Komori hukana kabati namna yenti ya Komori nenti ya Tanzania wajo etablise mikataba ya kweli raili sambinge zifungweni iyo ngamtoreyo banu ngamjodo hamba kana banu zingara zijuondao banu ngamfikiri ukana rajari kantiaru mwentinu bahi gratu ye namna ngarzambao banu ye namna rajar mwentinu rakantiaru mwentinu ritundao ye namna ya hemipaka ya hentinu yentinu ngwa unausiu hizo azali na mwangalie bwa Komori azali hadofanya kajajo shinda yafanya mizimira rumine raheja ja Tanzania banu baisho katuja banu ya baki ntihundaru nne shaifu ya bire banu yaangalie zenongo zahe za kiugangi ze relasyon zahe paske azali ngurambuwa ukana ye kakatina stabilite harumenti ya Tanzania nenti ya bushini ya bwenti ya Komori ngasi haruma udiro haba henti ya bushini kwa tina mikataba mema nenti ya Komori hasibabu dia feria sambinu wa muoni tide dhahabu unyumwelewa ona hii vanu na mwelewa ukana wakati wanjie krizi en 2009 wanjie krizi ya bushini hata ravalumana na yatolo harumenti ya bushini kizara Andri Rajoeli ya jayani kilo ezi ye mbri ya kaueda ya raisi ya kaujuha juma utunda juma ufanya taratibu wabuhe amani harumenti ya bushini en 2009 wo Ahmed Abdallah Mohamed Sambi Andri Rajoeli leo ya lo raisi harumenti ya bushini yekange raisi yekange na relasyon jema harumaze nsi za golfu dabo Sambi ya mbulie miwango ya kamediatori wahe abongelewa hii harumenti ya Tanzania ngarzamba obanu borlo naze renseignement zakanti na wakabana ubuha renseignement kabana ubuha mikataba kabana ubuha mikonti ya husenti ya Tanzania nenti ya Komori raili sambinge prison izo ngarzamba obanu ngabajodo buha wandu izo kweli nenti ya Komori nenti ya Tanzania ngizo karibu ngwajao hunu wa Komori ngwajao hunu fanya treatment wa Komori ngwajao hunu fanya commerce shakabati mikataba ya kanti kirasmi ya husu nrongo akoro medical na akoro za commercial ngawandu ngwajao hunu wa buhao avyo ebu wa Komori maudu Air Tanzania jambo ketufanya hazi mtujomwele wana hii kai jambo ya Kenya Airways ne Precision Air kwa tina droba hizo wa Komori ujahunu haukaye ntinu ngwa unausiu heze nrabo ya serikali ya azali wa Zambia nti ya Tanzania hasibabu de aferi ya Sambi iso ndizo na kanza na Zambi banu ngojoona mbaha za maji ngojoona wandu watoelewe dunia heliendao waelewa okaizora mbauzo kweli shabu walombaha kwa na uamini shaizora kanza na Zambi banu ukane yentinu kabati akor ni commercial ni medical ni toka yonti ya husu e Tanzania ne Komori do tokana ngasi karibu wa Komori ngwa jao hunu nadi ho hulo karibu hasibabu ebushini ibalwa webushini ibalwa wa Komori ngwa jao hunu wa winji Sharaili Ahmed Abdallah Mohamed Sambi nge prison nge zifungweni bure haukaga rambao bure kabana uparo etabliseha mikataba ya henti ya Tanzania nenti ya Komori izo wenyenti duarambia uno izo timbaha shawa wandu waloma dhamana warmenti hinu duarambia o abonge izo rakanzari wonese vandu wa Komori ukana namnaje ekale we bushini ibaliliwo wabushi wabalilie Komori ekai jale otena Tanzania wabalilie Komori yabo bahirifu si wanruto na shahatu ye Komori karna shahatu izo ramba obanu izo azalie kakweli we mwanadamu eka wandu azali nyi wandu wenza hari na mbule Sambi ya rohe halafu eka Sambi ya roha Sambi ye husuhe yesuhe yahe yokabati mdu yoka ushina jebanu ya rambie nrabo
sambie hawasu ya hahe wa Komori ngwa mwanzao juiska Samor na banu baishwa sambi hafu ngujo hunda wandu wa mwanze uko yonde batahe yonde bahati yahe karna ujwa urenge bahati ya sambiri rengerini ke mru azali fanya upeu fanya rohombi da unuandro haho azali kuna uparo shinda urenge bahati ya sambi hauka sambi Mwenyezi Mungu hamtukuza usoni mwa Komori yonde bahatahe iyo kajenda ya kausere wandu wa domanza asambi kajenda ya kausere hamvu wandu wa manze shasambi ngwanziwa heba hatahe Mwenyezi Mungu ya mkusudia yabo yonde bahatahe iyo ngari amini ukana ye mana leo harumenti ya Tanzania watu mikataba mema ya husu Komori bahe serikali ya Tanzania watu utahataratibu ili wabuhe mikataba mema ya Komori ndabukawe serikali ya Komori ngamwamba ondrabwe zinji za husu mfungwa wa sambi hoka ministre za affaires étrangères amini soifu yonga sina mahamine ya pare ambassadeur ya pare zenstansi pia hata ya pare mrulo nae permi parmana ya kwenda yolauli ya sambi ukanenda fanye biye basebo sambi ngujoka upachia bahize rejereje ngoni ila mengoni mweze nungo za kaurejeza amini soifu dingoni ya demisione ya tawe de namna yaone haukana hambandrabo husoni mwa yeza husu sambi hauka amini soifu akaonda msafara harumenti ya Rusi amini soifu akaonda harumo msafara harumenti ya Rusi hata azali ukana hema hadisi ni hadisi udamina weyanu ya husu sambi nga mwendo na unesambi ni mkonfirme ukana ngujo pashia honda Tanzania zabari hindi leo ngarashanga yao wabuhe majurnalisti warumilwa neezi ya azali ukana haria sambi ngujo kaupashia shangondo Maroku ngube wa Emirati Dubai hau Sharjah yede fanya treatment sambi leo inu ngambuliao zabari hindi atopashia uja Tanzania yuho familia he wajo hunda bahati wajo mlaulie zabari hindi mtombe ha Faransa yuho wanahe walio kweli ngamazao mumsaidie shana mna zindwa jina za balbala ili mtie mharbatu harumenti na izori mabia oni baanu bwa Komori na siriambia o wandu wahemba ezi ya sumanazali zemba hazamazi zinu ukana kabati namna ya ushinda mrengeye popularite ya Ahmed Ababa Mohamed Sambi hauka Mwenyezi Mungu hamtukuza Mwenyezi Mungu hamnika hawasi katina yarenda harumenti haungena yarenda izo zahe shangari amini ukana henamna sambi ya hunda popularite ya harumenti izo Komori pia waelewa ukana sambi yewanziwa yode bahata na mrambie banu namna je kama udu bwa Komori rilamwa rihundukana yensi ya Tanzania warubua kabisa ye mikataba ya hensi ya Tanzania na Komori gato kawe shije kama udu kabati Air Tanzania kabati Precision Air kabati Kenya Airways kabati Ethiopia Airline ya ubahiza wa Komori ujarmentini yabo ngardo kaje na izozo ntipia ngari mringaoni mazaidi banu de situation ya sambi sambi kajabuliwa ya jalopitali harumenti ya Tanzania bwenti ya Tanzania waloma kapablu wa mreseve wakubali raisi wa daula remodoma na wahe daula heze instansi pia warengeze disposition wa msaidi sambi ili ajiata hezi hiro ya hunde unono azalinga mwanzo ushida daona sambi bula sambi ngujo shida na daena we haruma masanduku ya voti hauka sambi ngwanziwa kweli azali mwanzo ushidane na sambi mbulie ya rohe mshidane haruma masanduku ya voti riwane ujoshinda shasambi kana uhufanya kudeta hauka sambi katutahan kudeta hauka ngu amini uka ye masanduku ya voti ya miliki heze njema zahe nuhanziwa bure yonde bahatahe yabona mke yabo haini siku mjohambilwa kasambinge mnono hashele wa mnono kajafa mbunguzeli tirinsanu za damu tabu iliyo harumenti yenjeza onro ijordi yenjeze haini wakati sambia johansu wabo ye mikataba ya Tanzania na Komori kena ukantiki rasmi ngamjobe hawanru hunu komisionisti na tijina wabi
wajoja banu werengaze nongo bure wohunra perdio muza bure shaka bana oparo etablise hama mikataba ya Hussein Tiinu neti ya Komori Raili Sambi hafungwa izo ngar amainiu ngar zambao bore vijuao abanga izo dakanzari mwambieni bwa Komori maudu mtijojuha muhundukana Tanzania izilwa keturoha ketujayu ketubala wandu izo hasibabu de aferi ya Sambinu hauka nti ya Tanzania haruma mengoni mwezenti karibu nti ya Komori wakuhanza Komori wakustehe Komori wakubali watengeze disposition wafanya mahadisi na serikali ya azali ili wahunde ushinzi wahunde taratibu wa evacue Sambi Armentinu yajafanye maziro yafanye unono yabone yarejeziwa harumenti ya Komori densi ya Tanzania inu wakubali tizamba banu kadondaru azalia unana na ni raisi wa henti inu kamoja azali kaja stay mapaze paroliza zabar hindi mtongota hamrenge disposition za ukari mrenge Sambi mumbehe Maroko ngabo hindi Maroko de famia helio na mumrenge bo mtombehe Tanzania mkubali mumbehe armenti ya Faransa iho wanahe walio duwandu wajo amini kama mkweli nga mumseveu yabo yuzora kanzari wonese banu ukangari aminiu ukayenti ya Tanzania nenti ya Komori kwa na uparokana mikataba mema kwa na uparokana relation njema na disposition njema na akoru njema Raili ya serikali ya azali kwa jajikomea wa maruha waelewa wapare serikali ya Tanzania wawambia ukana balaribo wa rambandrabo na rihunde mikataba mema ili rimbesheni ya mruwai yafanye treatment ya Tanzania izo ngari amini ukabati hata dutu wanu siramba oza ngozinu kartwamba bahi aboge izo kanzari wonese bantu ukana ngari tore yao kia sautosha thumma ngari tore yao ukana kabana uparo kamikataba mema ya henti ya Tanzania nenti ya Komori Raili Sambi nge magobani ya serikali ya azali na warenge Sambi wa mredeti hindu wamba wamfunguha pasporo na pasporo nga songo huzi wa haini siku wamba hamfunguha pasporo na yabo fati hunge yabo ngutorenga pasporo ya nziha ye zifanya wandu ye zuhuza ebanu ngama nzawe kebanu wa Komori kwa tima ngao malaba eza funga Sambi deze pasporo na singare aminiu ukaze pasporo nga songo huzi wa hata leo kama kaujamshangaze wandu mrende wandu ukana kwa twelewa na singarelewa abonge hizo ranza obanu rimwambieni wa Komori hesu ala ya Ahmed Abdallah Muhammad Sambi inuti suala ilo nyangu wala tisuala ilo nziro ya serikali ya azali wajangaje wanjia mahadisi da une serikali ya Tanzania wabehe Sambi hunu yafanye treatment ya condition ya tifanye politiki ya tirenge media harongowa ya serikali ya Tanzania wakubali wamba ukana kwa na upana problemu daonae wanzi habarua wabeshia Sambi hakubalize condition ukana katina bezwe ya jiadorenga mikro ye baobuha bure eka azali ngwanzo na mbulie wende washindane ujo shinda ni wanzi warumu wa Komori she serikali ya Komori bu Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ya kubalize condition ya elewa ze condition za serikali ya azali hanja mazi tena hanja uhara dainu wanrohahe na banu ya ulone barbala inu woye hambwa ambari darueshi nuwana hahedu walohara na Ahmed Abdallah Muhammad Sambi sha azali haelewa rienese ukana yemana aminisoifu ya demisione ya trawa baisho ngari mjuwaoze tabu zahe kayembu wa peu bahe sha yemana aminisoifu ya trawa dezendrabo ya zambio ya dunia ya kubalie dunia ya jale oinu ya jamba ukana ya wahia hadisi mahadisi daine ambasadori na mwelewo wa Komori ukana ambasadori na raisi wa daula waudu wandu wakubalu hadrapo leo inu ya ambasadori wa Tanzania ka Komori wakati wa birawo ya jaya jihunda yafanya mahadisi daina Ahmed Abdallah Muhammad Sambi daina serikali ya azali daina aminisoifu ukana sebo
ye autorisation ila mwadoi wona kairoha ila ya kweli sha Mohamed Abdou makoti wauzi wa mitamiuli de ya tuwale fitina shabanuze biezi wa hizi fanyiwa zoni zora kanzari wonese banu ukana Ahmed Abdullah Mohamed Sambi kana hufa bahari wandu wafe Ahmed Abdullah Mohamed Sambi kana hufa kana wangamia ho prizo ya fungwa hula bwa juu bahari yezi ya zali ngwanzao yafe ngujwa hufa usiku Mwenyezi Mungu yanziha ngujwa hufa usiku ngujwa roha prizo usiku Mwenyezi Mungu yanziha shaizo ra kanzari confirme banu kabwa ngaritore yao banu kabwa na uparuka relation njema za hensi ya Tanzania neti ya Komori Raili Sambinge hapo hafungwa izo ngaritore yao banu inabala bwa Komori haanza ntimize sije inu valaye maana mimi niko utorea imbaezi ya sumanazali kakwa na ushina wandrende na mimi harumenti inu dizoni juao wanu mitimba hamadao vanu enti ya Tanzania vanu enti ya Tanzania kwa na uparo aplike ndrongo demandi ya enti ya Komori Raili kabati mikataba shaazali dainami ministre affaires étrangères wa do wenda wataha ambasadi ya Tanzania wa wataha edi vanunarele wanendro yenti ya Tanzania tudo wataha aminisoifu ya kovoke ambassadeur wa Tanzania Moroni yamba naruonane enda affaires étrangères enda yamkubali yamba ukana monsieur l'ambassadeur ngari anzori mwambieni vanu kana parents yaho ngari beho Ahmed Abdullah Mohamed Sambi harumayeti ya hanyu ya jafanya control medikali na anayefanya control medikali kana ujua hufanya taratibu za ukana yafanye intervention harma media hau ya rongo tukayonti ambassadeur wa Tanzania wakati hiyo ya doka Chrétien hakubali parents ya hahe hawajuza wa enti ya Tanzania wakubali leo inu enti ya Tanzania walindi hata kabajabu ha solution kabajabu ha ndongo tukayonti abo bwa Komori mengoni mweze nongo ranzori juze banu rauri mjuzaoni kana enti ya Tanzania ngwa unausiu na enti ya Tanzania ngwa unausiu wakawa mbwandrabo ni serikali ya Komori eka mikataba ijai izimi hatu azali habaha eka pashia haende bahanu ikawa ngujona na daine raisi wa Tanzania ngudotawa hata itongesa katushinda yafanyaze nyigangiza ya rumenti inu haukala dhimu ya dohuja wakati katujua ubira hunu hasibabu ngemuhara ya tujojiliwa ne serikali ya hunu wa muzisa ebalaje Sambi yabu hizo nizura kanzari uonese banu emana kuhamba ukakambati mdu shida ya rende nai harumenti inu embaezi ya sumanazali wajua upanga mdu waelewane namba za maaja za minister de l'intérieur mfano wawalibe wana riali warione nziani wareme magaya au warite kuroshe wariwerife kartina tabu upande huo sheika wabe homa karatasi yangu homa hakama ya Komori ya jeharumenti inu ilier derange mimi personnellement nzambao bana kabati ya mtoreyo fumanga mtoreyo mane serikali ya Tanzania izo wanzo trete da one serikali ya Komori tibashari izo wanzo trete de za husu Sambi yabo wanrongoza bashari izo aferi tinti harume serikali ya Tanzania haukabanu tena kabati mikataba kabati accord za defense kabati accord de husu defense kabati accord za husu sante kabati accord commercial kabati accord za husu rongo itokayonti yenti ya Komori si karibu na Tanzania wa Komori wa ujahunu wa huluzindu wende wa huzu wa uhulo karibu hamadu wa Kongo wa jahunu hamadu wa Zambi wa jahunu hamadu wa Zimbabwe wa jahunu hezenti hizo ntipia na abo hata zenti hizo ze serikali zao na akoro yenti inu kabati akoro abonge ya wanzo ya ndredwa nai hamade zifanyisha wadongo opara hunu wajoja uliba mdu mapesa 2000 euro 1000 euro hata 500 euro yani wanenziani ya ndremwe kahani Parisa ukomitire kina nko frekante aromazeli ye za hoa Komori abonge izo na Tanzania uonese sincèrement yesu ala ya Sambi inu ngetunge saundongo zinji za use enti ya Komori ngaziraje idingoni serikali ya Komori watongesa enti ya Komori nge ekonomi
rezerongozo ntipia nga jore jaidi ngoni hasababu ya feria sambi inu yondo bahara kaza ruonesa madararu de aferi ya Junaidi ngarzamba abantu tizamba ngamzirejezo banu leo ukana Junaidi hasiyabo hakana postu ya udirekteur general wa Soneleki ha demisione buyangwa ya demisione zabari hindi mru ya demisione haruma fonction halafu haini siku botasi ya jiplante u haruma e plasila ya haruma societe ya ndaya kanio wakomori na mjuzisi eske banu fatihu ngurendo wakomori malaba ukana Junaidi ya demisione ono de haruma dunia kamili wandu waono zabari hindi Junaidi ya kuhenda Soneleki haini tasi hata leo banu henda hiyo eske Junaidi nge mhara ne directeur ujo kaurengaze dhamana eske Junaidi banungu fanyo ujawiri au fezinda bahari karibu na fatihu eske Junaidi banu yezambo auza husu da ene mrumisha azali ujo kaujar zambe usoniho banu zinu kweli auje haukaka mwa komori na relewane ukana mru ya demisione harumwe edhamana ya kanio yabo lazimu ya baki bahi wakomori ngarjua ka Junaidi katina dhamana aloni zo haba yeti mrumishi wa Soneleki ya ukana balaka directeur shay mrumishi maula hauya rambi kabano hajentegre ula haini tasi osikujo husha Junaidi ya rohemita mihuli uhahe ya jiplante harmaleda hula Soneleki pourquoi zabari hindi Junaidi ya jibeha o Soneleki ngena nrongo endri dhamana hindi mru hindi izo pia ngwanzo ngemhara izo raelewa wafanywa appel d'offre ya ukana ngabataho directeur wa Soneleki arma appel d'offre Junaidi ngemhara ngwanzo ya dohenda yetunda ya deposendo eujo kaurengwando kanga wena problemu da wena wandu wajo kauronge wa ramaseze candidature yo problemu wao sha Junaidi wona haya Junaidi ranti babanu mwanadamu de muona haya mwanamme muona haya wapuha mjini wapuha haruma famii mengoni mweze famii za uziwani famii mshangama banubo Junaidi ya Rabi wani siku jipresente haruma leda hola Soneleki asababu indri ngawena nrongo endri ngawe mru hindri habaha na we hukadhamana hudemisione yemana wa demisione dabweka kuja kaushinda wajibu ya mautajio ya wakomori yemana wa demisione dabukana fatihu hambia udemisione sino ngojoli mojewa ni mbabahe kutina dhamana ulonizo Soneleki kutina hata marongo itoka yonti bo Junaidi ye Junaidi Soneleki ngoji presente ya sababu hindri hainisi kutoji presente bo Junaidi nikawena nrongo endri yabo wobaha ewo mavu maarifa ewo mavu ankli enrongo endri Junaidi katafadhali bango pwe bavu ya mbajini sheo ngoji po sheo ngopwe famia ho sheo yabo izora kanzaru onese banu Junaidi izora mbao banu ngari aminiu ka izora mbao deze kweli haini rango siku ya demisione haini siku ngujipresente Soneleki pour quelle raison hasibabu indri engwanzo hindri ewewe mru hindri habaha buko kutimro hazi wa Soneleki kuti directeur wetimro hazi wa ihorangu hali sha Junaidi haini siku utoji presente Soneleki hasibabu indri yabo Junaidi ngopomwaha haukango oneso kakutina maturite ngoneso kawemba hamadi ngoneso kawuzulu ngoneso kawembwa mafiti ngoneso kakutina haya kutina dignité isori zora kanza ruonese banu eza husu Junaidi mada ya mwiso des élections za madepite za 2000 zona kanza ni pare banu wa Komori anzari timize sujet na zihanti banu 2000 ngabo voti za madepite na mamera shade 2000 de madepite basi hata février de za mamera ruonese banu kana batola sondage shangari condamné banu harumwe bavu ya hangu rands ukana ibavu ya hangu ya ngongwe mbajini west Zenongo Shamsudini directeur de campagne wa Mzimba
ya zamba pia ya kaudea mzimba director de campagne wa dini wa SRC ya kaudea mzimba ya kaudea Abdu Soifu iyo rizora kanzaru onese banu izora kanzaru onese banu kabala Shamsudini ho kanzile tide ya kaudea mzimba na Abdu Soifu buwantini mwashongo na wadembeni shaizo Shamsudini ya kahamba dizo Junaidi ya mwamba yambe dizo yamba yambe ni Abdurazak ministre de finance haukawao izo mbaha wapanga mwananyao wa ili mwananyao Shamsudini yapwe wandu sheo yarede wandu tihindu kale wainu Shamsudini ho kanzile hade ya mzimba hade ya Abdu Soifu na Juma Said Abdalla olati Shamsudini ho kanzile o ya kaudea mzimba ya kaudea Abdu Soifu na Juma Said Abdalla yo hamba Junaidi wa Muhammad Swali ye hamba Abdurazak haukabanu zinongoizo zamba obanu bro yo mfumo unu karnauzia ye kampanyi nebalwa ye Juma itibalwa shabanu zentu zinu ngardu hujabanu ritonya so handro haukana waini membaba vuenti pia ngarijua ukana ikabodo na voti za kweli ye SRC kwa tina nzia zobira fatuze ngongwe wato kandida ye kandida nge mwade haremwani uwade wa avese Mwenyezi Mungu na mbo unono hajiundu harumenti ya Kenya hapashia tena kajapashia sababu duandu wa SRC shapashia hemitiel de sante hemru mshae yabo nyimba hazamazi wa ngongwe mwahimilie mbaezi ya sumanazali ne SRC nyimba hata mjemfe kamtina ndongo za mrambi ya harume bavu ngamrumia o madelenka we uwa wandu Abdurazak weti leader politiki Junaidi yeti leader politiki shawa wandu mbaha walo yabo basi wanzo bahindu wale wawani yao mkata hao yabo ba tusirjo hamba banu ngar parao ya miji andar timiz miji ya ngongo ukana mbrengeze disposition za hanyo kaza upazono de nazipulo kaza uwa na mahode na wandu na wane sheze mbaha za SRC zitibire arme mabavu ya hatu yonti pia ikeja ili kana ze voti zinde za mwiso za esi azali kamgwa benza abonge hizo rambao banu ngarjo wona na tena kamgwa benza yesu ala ya sambi inu ngabo dossier zindu wajina zijo huja ngarjo zamba zentu zinu ili wandu wa ele wendo wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ngarjo wona na insha Allah.